بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدريك أغنين الله سبحانه وتعالى ismufulhu sharaha ni silsila wahadakum di Ar-Rahman Ar-Rahim ni ismufulhu wa kan adi mafhum aguneng wahadakum di Allah subhanahu wa ta'ala be rahmatu ke tanos kama beewatu ilahu rahman wa anta ilahukum ghawih ilahi rahim wa anta assalamu kam ghawih nuga ilahu rahmata beewatu बयान कुरबाफा भाई आयत काई भाई हदीस मस्कुर तो वाह करेगा अवन्ने किया मुझे एक तो इनमें फ़हम अवन्ने वाह के देखिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रहमत लेकर बयान कुरबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कुरबा मस्कुर का दे तो वही एक कलाम के साथे का रहमत उफद्दे कमा उठते क्या अभी उफद्दे भी जो होगा అది ఎగితేనే ఇలా హదరతుగా నోది హలో రహ్మే దాంటవా ఎగితేనే రహ్మే ఇముగా లెబిక అది ఇంకొన్న రహ్మతే ఉడాయి దేవుడు దేతిరే గవా బిమా ఉడా దేతిరే గవా జాగ ఫురే వరుగే తనోస్సె బా كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. كل رحمة وداي بما دمدغا واها درمي اديتر فري ورغ رحمة تنوسكم بار رحمتك ايك سنتك رحمة الله فديك ما بتري الرحمة دنيا كلام لبيك رحمتك سوبون دنيا الانسان ابك انبك اوغاتر ومدني ادي جنوار تك دون سوفا سوفاي minum bes awan menna biun mifenna huriha loebaka rahmai hamdar diye ki bimuge ekalam labbafa ekalam rahmatuge emme daraje ki sawun fenna antatal adi baki oy nodiha noel rahme ekalam qiyamat do alutakunna furiyam qurbani e ayeko alutakunna ekalam rahme furiyam qurbani hamemme मेरे आगुन नहीं ना मत मी मौदू एकदा रहमतु के तनवस्कम गवाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतु के तनवस्कम बयान करा फनी नामीहा एना के दरिफुला ओन्न होगा तेरी कमाए रहमत अबरवस अल्लाह का रहमत एकदा के आलोक मंच तनवस्क बाका एको तुम उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के फराद पुन बारद अपावे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरिहर गेने उन असीरु के तेरेगा अंगें बेकबल को हिमेनो एई गातु किरदे में एक माने की अंगें में आगे किरदे उमर के दरिया पुरु दिन फेनिवडा गन्नवनी मी अंगे मीहा गातु किरदिनु मट्टकाय दरियक होद मेनके दरिपुल होद मुगे शवगुव असीरुगे तेरेगा गोरामग अय्यरु पाति नीहुगे तेरेगा एना ಒಳಮುಂದಾ ಮನಸ ಎಗೊತುಂ ತುತ್ತು ಕುಜ್ಜಕು ಫೆನ್ನೈರ ಎ ಅಂಗೆ ಮಿಹಾ ಎ ಕುಜ್ಜ ಉರಾ ekuja gaga badda gaga ashigala gaga ko gaga olula ekuja gaga olula adi kujja ku fennaira ekuja ko buddhi hadi nigota ola mundi angena ko fene wada ga nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabe ko hadis kurave atarawna hadhihi tarihatun waladaha fi an-nar tibekanu hefulu kurabban heyye දෙක වඩා ගන්නම හයියේ මේ අංගෙ මීහා ඒනගේ දරිපොළු අලිෆාන එල්ලාලානකව ඒනගේ දරිපොළු අලිෆාන එල්ලාලානකව තිබේකනු
hifnu kurabang dekoda gannomi faqulna la wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu timan denne wime nunek yangin mihaya eenage daripulu alipanan illa nuda baane goten odiya e daripulu elle nuda embis goten ene embis kal magen e daripulu nar alipanu salam kurad magen oba ene begen biya ene kadaka menukura faqal ling hadis kurabi Allah arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha hadis kurabi Allah subhanahu wa ta'ala kalam artha kunna ma bodam oga teri bodigemme mi ange miha ena me daripula e oga teriwa rahum pura awara pures hadis wa Imam Bukhari ay al-Imam Muslim muttafaq alayhi riwayat e minni dehupoddeni algonmen emme lobiwa algonmen macca ebege hamdardiya pulun emme bodbayti algonmen member fa e genen emme shakke insanum terega mihunna emihunge member fa nambore oga tirebe gotule ei duniye ga mosul ennames altakuge macca hori oga tirikam rahmu korekumga Nistakunge member fan boravis Allah rahmat ebam macca tanossegende e oga untaka ma tanossegende eminge member fan boras ei member fan eminge macca oga terivi emihun ufedumuge aslekkamuga e darin duniyen awumuge aslekkamuga e member fan be e daringe sawum darinnattaka marappoda taklif take member fan ufulan je erwes ema darin duniyega wujud kurewumuge asasaka bi feshumaka bi member fan kamuga bima member fan darin deke lobewa member fan na darin na duniyega waha takecche ge veriparataki Allah embima e huriha takecche deke etaketi ge rabb ma lobe odigannawa ma bona rahmu kurabba ma oga teri odigannawa emmege nonto misala algon men gaatu ka mihaku algon men ikhtiyar de vijiya qiyamat do algon men hisab kitab ellewma algon men kula amartaka meduga jaza debba amarta minekir mattaka algon men hisab ellewu algon menge manna hawal kurum ikhtiyar de vijiyam suwadaki algon menge ikhtiyar deni algon menge mamiha etto nuniyam algon men gunani nuneke algon menge hisab baldam algon engoda roheli algon men verdes kalage amagamus algon men tereng amusulukum balabiyam warabodang efarate rahmata oga terikam algon libenekam ummid quran edu algon hisab kitab kanten algon mamiha balam urijiya ummi hekes eme hisab ballawani eme mamiha ehem vejiya e warabod he warabod ummid hena quran faratamu rahmu quranakam Hammad ibn Salama rahimahullah idalwani ma yasurruni anna amri yawm al-qiyamati sara ila walidayya inna rabbi arhamu bi min waliday vidalwani timam kalege faanu ge hisab kitab kanta qiyamat do timam kalege faanu med faisala korebu timam ge member fan na hawal kore umaka timana nurhole adiketta timam qabul kura gotuga timam ge rabbu amakashorun timam ge berras kalange arhamu bi min walidi timam ke bacca timam ke member ka nagoras oga wat faratik Allah e rabb emi dehapatte ni rahmat ke tanawassam ni ke murad ki algon uredum wek magenno baharakas algon men monambe ki no algon ke member fan algon pamugate konna saharun sorubadane e no mi ilmori bayan pura meori Allah ge rahmat ke tanawassam bayan koromat ei balla misala ka awon balmaiga member fan tedeng awon dege ogante warhamdam diwa bay enmes hama elo ba puga awon mege tereng mihaka kurave kushe
nuni mabafang hakku ka algon menna hede gohe nuni in de niyo algon men walmukun hingamaru jejiya hingama jo filuan dule algon menna kotem kitem por qurbane dinas baifa memta gitu ka ekang eboy am kiriya kamabla ewa ke dakka ekmane keda nufu heve nidutu ehitu bala kule tika hama warak kuda ka dimaw eba hingamaru jo falu adi ekangkam warak kuda rangol ko fa utta sma puri puri ka megwa mane ka dakka ekmane ki asghage gitu ka algon meg mancha ogandirikama hamdardi warak kuda onnanja purin isse gossa nimikuri kankam maaf දීපවරි කල්කම් පහුන් රංගොල කොට එවාකම දැක්ක එක මෑන් අලගොන් මෙන් එමිහුන් අවුන්දක ලෝබයාර මොනාරවස් හිතේ අලගොන් මෙන් එදේවරක සාපෙතෝ බයින්නුන් ගමති යම හිස්සාම නොකරම් වරක් දරින් වරන් හේකො කන්ත කුරාසෝ ගුණේ තිවන්නක පෑදරුන් දාන්ගේ ස්වර්ගයක ලාහිකෙන් වෙලා වර හේකො කන්ත කුරාස් කියාමත් තිවන්න නොරහෙන් මෙබ්බස් නියක ස්වර්ගයදා දාන්ගේ නොෙබ්බස් තරේක ස්වර්ගයදා Allah rahmenge enakanu idette ei nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sahabi deikanu teriyage ingadi hadisa deru adoswane misjiduga masjid al nabawi teriyage enage jamal itere badda tanek assala bas misjid tere kodakomu di meegwa amaha jakuri meegwa adoswane awrabi ge teriyage ei parvatmati hisabu dirule mis inonna kiyamuko me rafterege nonna tertib tak ada program maupun dana menu, tapi miskin terengah pun kamu kalau aja. Asal kalau bagutung hal jangan ingkar Quran miskin pun kamu deh. Masjid Nabawi itu, Nabi yang sosial miskin pun, eno sekian pada kemana pun, hadis kerjau, ena dua belas, mana kena kalau aja Quran beli macam fasal lima. Siti gotum mesene gelumba adi muli miskin ko hadiwa e dugagate muli miskita pura me meharde me handaki ena bendu nimuni ma etan bengala saaf kurima saaf puram pase wala etan saaf ko kum pude ne muli miskin saaf kurinje me kepano ki kanka inkar puram mugashi mette bepule jagol bek uganna deba bepu em asabe peleka mana ko den mi arabi ni faratum befenna tafatu kamaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ena gennawa ba ene hadis kurabi miskittaka ki namaz Quran kiyam zikr Quran elifuna tantene nikala kankama qadahajan Quran elifuna tantene node ema ene bisna deni miskitu wasku hagiki maqsad ki ema ekam riti ko bisna deni anek kol meena ko faratu misal tafat ko ki meena dua qur'an biwali dua me qur'ani Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan adda bodukar salaf ni alaya Muhammad gufana deni hunna ekane rahmat labbande wala tarham ma'ana ahadan adi ahran deni hunna ekbes niyaka rahmat labbande tafat dotto enage andaz ekmane ki jahil ko kanka negumuge ennamas anek kolom dar denti niun deke ruliya samu me halak wala je rulenna hadis kura vilaqad hajjat wasi'an tiba ti hanipuri orang tanose Allah rahmat tanose gumane ekade ekana ka arabe deniyon nakanu mena eti hanikuri hamekeni enesha ekade ekana deni hunna adisko laqad hajjarta wasi Allah tanos kurba pa ichke ti hanikure mamiha fatin daru swarga devene baskulo das mamiha ekashin ena aniyagari vegen ena deenuga angwapamada khilafagen dariyaku hegotu ka hore dariyaku swargada kan ene kadwa nifette eikiven ei mamiha ekure bappe ekure e alunga macca Allahu rahman elahu gogawantakam ma bonuwa ne menu nifette ne e hadis pun de kodeni man takanna ihtiram kurma qadar kurma emi honna hamdariyu muge makkam gwa haragas Allah rahmatan mevette nam ebbesmiyeka e wanakam ei e mamiha ekure e bappe ekure Allah rahmat tanawassalam ne rahmatan mevette ne ebbesmiyeka hanne nupure ne ebbesmiyeka ena yogotu gottaka emi maun dannola bahkeki hagigatuge sarumuna feneenuge eba algonmenge membatan faratun les kankam maafunu kurma hituga kankan dang ulumuge sifa ebe fene muli hayatu gas
එකම අල්ලාහ් තාලා හම්බුක එහෙනු එකහින් ගනි කන්සාසාර පස්තලසාර හද්දියාර අට්ටියාර නමාද සකාත රෝදෙන් හජ්ජෙන් නැති මුලි හයාතුක අල්ගොන්න මොරදිපාවස් අල්ගොන්න දෙල්ලගාම අල්ලාහ් හදරතුක තවබා වීවා ඒ හුරියා එච්ච කුස්සවාව දෙන් අල්ගොන්න ෆාෆේ කුරේ රඩක එවාකින් අල්ලාහ් බයන් නුකරවා කුරීක කරන්න බෑ කොල්ලෝ නෝලේ කිවර තාවත කොන්නානු බයිනු ෆුහෙමුනි දැන් එබෑමන් ෆුහි දෙන් ඒනේ ෆාෆේ මානේ අලුම් ෆාෆේ කුරියා එකම කුරීක අල්ලාහ් කුස්සවාවේ ෆාෆේ ඒ ඉතින් බෑවරෙච්ච එකම ගාවියස් දැන් ඒකේ පොරෙන් එන තාම්බල නුකරා ඒ කිවෙ ඒ රහ්මාන් වේ ඒ රහීම් වේ ඒ රහ්මාන් වන්තේලා වේ එහෙම අස්තුවගේ ගුතුක අවබෝධයෙන් බෑන් ගන්න මොරස් අල්ලාහගේ දීලති වන්තකමයි ඒලාගේ දෙවු මාතරවස් අවබෝධයෙන් බෑන් ගන්න අවබෝධයෙන් හේකොන් ඉතන්යා එමේ වවම නැවි අවබෝධයෙන් පුරාත වෙච්ච ලිබෙන්යා මේ දුනියවි ගුතු ඔන්න මානි මම්ෆාතක එනොම් මම්ෆාත සෙමෝයි गोश्त को कंत करना हम गोश्त से बोले एनो एक आलगोन के फराक को बेबस मंफाए अल्लाह का लुआ बेबस मंफाए या एक बस अल्लाह को बड़ा देखो ये हकीकत का मैं बता ना बरस आलगोन मच्च होगा वक्त फरात की आलगोन में रसकला अल्लाह सुब्हानहु व तआला अर्रहमान अर्रहीम अदि आलगोन में न होगा तेरीवा हमदर्दीवा बैक के गोतुगा ये मैं बता लिविवस अर्रहमान अर्रहीम इनियो gitu kaya oga terikam kiwes Allah rahmatul sabullah oga terikam dari membekan oga terikam adi ehni parat tagan oga terikam sim rahmatul asasaki ar-rahman ar-rahim endegen ilmore vidan woni timanna kotan timanna umme kurani timanna ge faisala kantos emme heokom bodi Allah nimma faragas membekan ge faisala kiyame to da ka haron nede mei e membekan labore Allah ekala garata konnama oga lama disitri akonna kit Quran ka rahmat be tak ba aur bisar tere jassa algom puri bayan ko fane terega ekala ka wahi rahmat ekka adi Quran ka bayan kora pe nije he ba roli algom taka me fonwa ba ei rahmat ekka ba ge terega gila rahmat be tere labba ba roli te be fara uqubat mutus ba ibad إنما سأبقى من ويكي كلام الله رحمة وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته كلامي كلام رحمته وفاوركم خبر دبا اتشي كتبا بافولو ميلا واريكين أوما نامبقى ميلا نيك كوريغا باس بام أوما نيك أميد كوري رحمة إله واريكين أدي ويكي وسي إله رحمة تريكي منك أي ويكي أوما نيك लब्बा रिस्को के तरह मेवा के बावत हिमबुमाई एक अंगे फिरिए जमा कुन जोड़ो कुरुम एक वसीला बिस लब्बा पांच को कुरान बयान कुरान ये तलके कुरान इच्चे तलके लिखे नहीं है अंगे अद फिरिए माँ बुड़ो तलके कुरान इच्चे को तो आदि मंगला वह फोनोग्राफी में अंग ऑफ में बेंगे वह के जरिए इनका इच्चे में हिमबुमाई फिरिए अंगे बावत का बुड़ो आदमी वैगे सोमो को कोरवांगे बोले अलगोन बफार मा जस्सागे मिस बरबो इच्ची करा इच्ची मा जस्सागे मिस हेवा कोरवा एनमस कुदरती निजाम के स्मिकम अल्लाह वाली लब्बा हमें मेकलागे दे बारिश कोई मुदावस ए रहमत कम का बयान करा वइमा तो अरबन अनहुम उतिगा रहमत मिन रब्बिक तरजुहा फकुल लहुम qawlan maysura al-isra suratul ar-rahman kita bayan kura ko ni ka tibame ge mihe gaatan aida ge gaattima ge mihe rahmi mudala kaage mane kamakan edige mudalen hodam degen kamaka ehiyekan edige asiya e anna iruga tibaga atuga ekaman ehitiriwane epeseche nen halatuga faqul lahum qawlan maysura emi hunna rivethi bahun ekam bayan kote एक माने की इच्चे निंगाले तेगा इच्चे लिबिदाने का मगुम उम्मीद करे मिसाल काम को मुसारा वरे बिच्चा माउ बावपड़दार इच्चे नतस अन्नम मुसारा को कुमस्चे लिबेने को उम्मीद करे दंडगो अंकुरा मिहे बिच्चा गातिमा में कन्न गडी का दंडगो इच्चे नतस लिंगन्न का
කෙවකට ගම්බාලකම නෝනියා මෙරුම්බස් දිස්කෝගේ වසීලත කන්නපාර මස්සරිකල් නගලවානක උම්මීද කුර වෙඤ්ඤා මියෝගතු නෙතේ බෙසෙච්චෙන් එහෙන්නම සිරාත් කුරේ දෙංගන්න පාර ලිබුනීම අල්ලාහ් දෙවීම තිමන්න ඉච්ච දේනම එගොත රීතිකෝ එමු මුආමලා කොෆා එමු ෆොනවාලා ඉම්මා තු අරියදන්න අන්හු බතිගා රහමතින් මින් රබ්බික් මිතාංග මිදෙන්නවි තිමාය ලිබේනේ ඉච්චෙක්ගේ උම්මීදුගේ හුන්න ඉච්ච කුර්ආනුක සිවකුරබාමනි තලේගේ බර්සලාංග හදරතුන් අන්නාන රහමතේ ගොතු ඒ දඬුවාංග සරියා ලිබේ ඉච්චකම් ගාවිස් මොසාරාගේ සරියා ලිබේ තාසකම් ගාවිස් අදි මස්සරිකම ලිබේ ඉච්චකම් ගාවිස් අල්ලාහ් දෙවා එබ්බස් රිසුකේ ඒ කොම්ම රිසුකී වෙසෙයි තලේගේ පානු බර්සලාංග හදරතුන් අන්න රහමතේ ගොතු බයන් කරා එහෙම රහමතක අලගොන්න උම්මීද කුරා ඒ කොම්ම දෙවා කොම්ම රිසුකී වෙස රහමත මේ රහමත අල්ලාහ් උම්මීද කුරා මේ ගාසෙච්ච පුන බියම් ගාත්තිමාගේ මේ කමක හිටිජාන ඒ කොද්ද වෙන්නෙන් හාලෙත් ගාස් රීතිකෝ එනිවන්නා මුආමලා කුරු ඒ රහමත උම්මීද කුරා හාලු ඒ මිතාංග බයන් කුරා ගෝනි අල්ගොම් නැද බරිසුකෝ සෙයි ඉලාහ රහමතුගේ අසර්තවතේ අසරිකම් හමෙම සුවරුගේ ඒ එකලංග රහමතුගේ ගොතුබ ابن شكن اي ممد رحمت تريغ هي من رحمته واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون ابانم مونتم وجالا وگنداميهم اي قران سنتكم وتباوي ايمان باهلوري مونت قيامت علي وجالا وگندا ففي رحمه الله فايميو بدي الله رحمتك اذا رحمت مرادك الله بسورك اما رحمه ایلام سورو کمگاوس بیان کرا هم فيها خالدون سورو کے گیم دائما دمیتیبے ಇಫ್ಫ ಬಾಗುಮ ಬಲಾಲಾನಿ ಆಗುಮ ಮೆ ರಹಮೆಂಗ ಓದು ಮಟ್ಟಕ ಕುರವಿದಾನೆ ಬೈ ಕಂತತಕ ಬೇವು ವರ್ಬಾರ್ ಬಂದತಿಗೋ ರಹಮೆ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ ಮಟ್ಟಕ ಕುರವಿದಾನೆ ನಮಸ್ ಬೈ ನುಕ್ತಾ ದಾವನ್ ಬಾ ಬಡ ಎಮ್ಮೆ ಕುರತೋ ಕಮಕೆ ಕುರಿ ಗಾವನು ಬಯಾನ್ ಕುರಿ ಪದೈ ಮೀಸ್ತಕುಂಡ ಅಮೆದುಗ ರಹಮ ಕುರು ಮೀಸ್ತಕುಂಡ ಅಮೆದುಗ ಆಗುಮ ರಹಮ ಕುರು ಹಂದರ್ ದಿಯು එව නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සිවපුරේ පාවනි මිස්තකු මච්ච ඕගාතිරේ හම්දර්දීවා බේකලේ ගොතුම ජුම්ලකු ගුරිහා ඉන්සානු මච්ච රහමතක වමා අර්සල්නාක ඉල්ලා රහමතන් ලිල් ආලමීන් කිමන් ඉලාව ආලම්තක රහමතකම් ගමනොයි අදේක පානු පොරෝ එමෙක දෙක්වානක ආලම්තක රහමතකම් ගා පොරෝ සාහිබා වීමා ඒ රහමත් තනෝසගෙන් වේම ගුරිහා ෆරාතකමස් पूरी जमानो का रसूल बेकल कोणगणी कोम्मे रसूल बेकल ए बेकल कौमगे मीउगात खास नबी असो कोणगणी मुनि आलम तक रहमत एकम बेकल पर शरिया गई पुरिहा ताक पुरिहा जमानक रहमत एक तो बावाला का शरिया एमे के नोंतो पूरी जमानो का ओन्न होते एक बात पूरी जमानो ओन्न होते कि रसूल को फोन बात रसूल का कौमगे बे ईमान वजिया दिन ए कौमगे मीउन अजाब से कौम हलाक वेदनी नूह अलैहिस्सलाम कौम हलाक हुई सालेह कौम हलाक हुई ने मूसा अलैहिस्सलाम कौम गरक पर हुई फिरौन औलवरी समूद बाग आद बाग में बस हुरिया बाग बाग के में बड़ी ईमान नो ईमान अल्लाह कौम ताला तरफ एकम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मे बीमा आलम तक रहमत एकम गा फनुन साहिबा के उम्मे बीमा ए उम्मता में अल्लाह मुआमला कुरा पर एगो तकनो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए रहमत के नबिया बीमा एक देखा ईमान नुआ मीहुन आम मुबातकुम हलाक नुकुरबाने कम अल्लाह बहुत वडियम पा एके पर देखा खास कमे के पाडो उम्मता में गा कंबोड वडागे निजाम कुरबि एहिदु अल्लाह सुब्हानहु व तआला कले कान देबि बशारत एही कले कान उम्मति मंगला आम मुकुबात को हलाक कुर्बान यम नबी उम्मत गौरवरी काफर गोतु का सदी अदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरसार पुरा बेगुतु का सदी की वेगत एही आलम तक रहमत कमुगा फरमन साहिबा उम्म बीमा मी उम्म क़ियामत अजेने देनि ओन्नाने मितांग अवल उम्मे मी मान कुरनी एक लेफान का दावत का मुखातब करवे उम्मे ए उम्मत के दिक तफसीर इल्म कुरबा एक तफसीर की उम्मत दावा अने तफसीर की उम्मत इजाबा एक लेफान उम्मत का एक लेफान इजाबत मीहु के उम्मता ए इस्लाम को मता बुद्धि बस
ummatu da'wa ay ekale ifan da'watu ka mukhatab kurave emmeha faratta mimana ka buriha misdakun nake ekale fanuge ummata nisbami ema ay rahmatuge sahiba bima bi ummatu ka ekale ifana de vejje go amemus ekale ifana pursar kuramemus ekale ifana kaatun kuramemus Allah pursar vejje go amemus islam de dekolam mase kuramemus lebbi faitibi ay rahmatuge sahiba kamugayima rahmata huwa dati baati de qiyamah do Allah subhanahu wa ta'ala emi honna e haqqu jaza deban kit Quran wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sura babani laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim habakashor tibami gata rasulak wadagen fi min anfusikum tibami wa nafsukum algon mage jinsu insana gotoga rasulak Allah qolbe azizun alayhi ma anittum tibami nadati ondagu wajhama komme kame ekade faana ondagu fulwa emme bodak muslimunna kame dati wejjiya ekamuge ondagu emme kambodu wada gannoni nabiy sallallahu alaihi wasallam harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim tibami gamachak tibami nahiyo gota ahiyo kankaba nuhono dahiveti wada gannawa ඊමාන අහුල වෙන්නම් ඕගාතේ රහම්වරි මේකෙන් පුතුගේ එකදේ පාණු එකදේ පාණුක නෆ්ස පරවස් බඩ එකදේ පාණු ඕගාතේ වඩාගෙන ඊමාන අහුල වෙන්න එම්බෙකම් බල්ලවා හදීස් කවාරිතගේ ආසරේ කොන්න රසූල් බේකලක මිස් ඉජාබ කරපේ දුආයි අල්ලාහ් තාලා දෙබ්බාපයි දුනියේක එකියක حالت එක බුලින් දුආයි කරබ්බා කියම අල්ලාහ් දුආයි ඉජාබ කරබ්බානේ ෆුර්සදේ කෂවර ෆුර්සදේ කොම්බ නබී බේකලක මිස් දෙබ්බාප egotum devvifawa me du'a me fursata gen rasul be konna nabi be kanu bari e be konna qawmatakun dimai undaku udati halattaw e du'a korabba ege be duniya gawani hippa enmes rahmatul lil alamin bima alam tak rahmatikum ga fono un sahiba kam ga ve kade ifan ummata oga tiri be kade kam wada genne bima ekade ifana jehi wada gen ebles undaku udati halatak gaves e du'a me fursatu duniya ka beer me nukuraba hadis kur bi timan kale ifan e du'a me fursatu forwa foni babba foni qiyamat du timan kale ifan ummata kambodwa doga e ummatu ke salamata rakka tirikama puraw mattake ema ke ifan ge nafs pura spode ke ifan iskorwa pevani ummatu ga huluri enda qiyamat du mistakunge du'a ki nafsi rasul be karu nabi be karu adam alayhi salam Nuh gafan Ibrahim alayhi salam Allah ke khalil Allah ke mitur bas Musa gafanai Isa gafanai ulul azm ke me rasul be kalunge bes shakwa eki edunu ba dannawa denne umaki nafsi ahare ke nafsagat ben kambodu mane ke nafsu ko mecche biru gare e miya kam bisna fikur quraga bismillah ennas nabiy sallallahu alaihi wasallam ke du'a ki ummati timon ka dekhan ke ummati ඒකන කම්බොඩ වඩා ගන්නවනේ උම්මත මෙදාන නැති حالت ගන්නද ඒකේකන කම්බොඩ ඒ රහමතු ලිල් ආලමීන් ආලම් තකෆන රහමතුක ශාහිබාකම වයිම ඒ රහම එකලේ කාන ඒ ඉප්පුල් ගලේ කාන එබිම කුර්ආන් එකේ කයිෆසිය කුර්ආන් වනි රහමතුක මේකලේ ගොතු ඒ මාළුතකුන් නැමෙ රහම කුරුන් ඒ අල්ගොන් මෙන්න අල්ලාහ් රහමත් ලබන සෝබ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කරේ فإنما يرحم الله من عباده الرحماء بخاري مسلم رواية الله رحمة لبانك كشوري كلام أردت مترين إبّك أنبّك رحم كرامين إبّك أنبّك رحم كرا أوجا ترميه نشيء الله سبحانه وتعالى رحم كرباني هذه حديث كره من لا يرحم لا يرحم ميستكون أوجا ترنوا ميهك قيام الدوم أوجا ترنوا एक माने कि अल्लाह रहमत क़यामत दो को नुली बेने नीस्तकुन्ना में रहम नमियत एबे कने पे रहम करूंगे क़यामत दो अल्लाह रहमत लिबेने सौमे तुम का बयान करा अब कुरान के महकम के सिफे को तो बस मदा तारीफ करे फासिफे गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करे भी अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर तिमन कदे फान उम्मत के मीहु में तेरे तिमन कदे फान उम्मत एम्मे ओगा तेरी में करती अबू बकर फान भाई के देखान मैसिफे एक देखान खुद
ummatan ogatari wadagen ehbima dembes e ummatan ogatari wa komme mihen ei mammiye kamgawan ummatu kalu rendamaduwa raham kura komme miheki mam matweri mihen kamgawan nabiy sallallahu alaihi wasallam ariyen eddu amiyaku ene mifennani nabiy sallallahu alaihi wasallam kayfan qaafadarinna bostebba dondebba war lobin raham ko ogatari kama golubat fenaniya mivekaloku midannawani atuqabbiluna as-subyan qadam kodakudinna bosdi ulagei ene war aakamuka bihniya kodakujjaga bosdi niwas ek mane ki emiyunge mujtama uterega aammuko gonnaka me nune ki rahmuge sifadaki enduniyam tabigotum mes niyo gituga leippa ma hamdardi egei emiyunge dimage emiyunge darin badda olga dondi hedumak timammen ekbedagas puraka me nune na medannawan قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك رحمة أذكر من اتباع هيتم الله رحمة نعوا فيها رحمة في قربة في دين تمان كذا يفعل كيه قربة إجمالا اتباع هيتم رحمة نتيمة دارين نامه دوغا رحمة قرني دارين فلوني بدأ أولا من دندي نوهدن اتباع هيتم رحمة وفوري بس أوتي إجمالا إما ekam ekay paani inkar kore darinna ogateri ongei raham korongei mativeri ma sibe hame nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korevi salatu arba rak'atin asur namaz ke puriga sunne hatar rakwe derakotun kora hadis ko rahimallahu imra'an salla qabla al-asr arba'a allah ifadami rahmal labashi asur namaz ke puriga sunne hatar rakwe ko fimi hadis ke imam ahmad at-tirmidhi wa qurafa Sheikh Ahmadh rahimahullah hasan daraja hadis ke dala masul ekam mi sunnat ki fardu fasnamati hoga hoga pore rawatib sunnat to tere sunnat ngade kama sunnat to tere gi mere sunnat no enames asur namaz ke puri sunnat hatar rakwe terekot salam difa purung ei allah rahmat emi ek labana sawbe kama nabi sallallahu alaihi wasallam hadis qurba tamena miskituga tibu miskituga madukuru eives rahmatuge sibe nabi sallallahu alaihi wasallam disko la yazalu ahadukum fi salatin ma dama yantadhiruha tibame vetere komme miye wasani namaduge terege e namada intizar quraha hidam emiha mangi komu kuri miskitan gas e namine wudu kollaga masjid sunna kollaga e na miskituga ennani habege konkamaga namaz ogutake intizar ko em namaz miskituge enna idabu e namaz ke intizar kora enna idabu ena namaz nukuris ena ennani namaz wala tazalu al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fil masjid tibamen bitere miya miskituga innaha idabu malaikatu emihunna hew dua qurban algon mengatuga mismihun algon fede misala me hajjat denya bunatu banden hew dua kodich tangula salih din vere ko fediya unar ti banden hew dua kodesh हमके आमस मलाइकतु आगमन फेडिजा इंफुर्दस पुरानी अल्लाह आदरतो गति बन्ने दुआ को लेनो इंफुर्दस पुरानी एको आगमन एको करेंगे बन मिस्कितु गा इन्हा हिदबो मलाइकतु एमी हुन्ना हे दुआ करो रहमतल्लाह बाबो से दुआ करबन अदि विदावन अल्लाहुम्मा इगफिर लहु अदवा बरको इलाहु ए अलाय फाहुस आंदे अल्लाहुम्मा रहमहु ए अलाय रहमतल्लाह आंदे माला युहदिस एना हदस्सरिन वाहिदम माने वुदू मतीगा इन्ना हिदम एना रहमत लमुंगेदी मलाइकतु दुआ करबा मिस्किन मी अल्लाह रहमत बेसे खास है इतना गैस करीमा इता हेद कुरा हम कम सिकुंत की नौबत की इस मलाइकतु एमिहका रहमत ले मटका दुआ कुराने बाबुते एई रहमत के लगे हमें में अनेक में बालिमी नसियारे को बलमीन ज़ियारत कुर्म की सल्लल्लाहु रहमत लबान कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को मन आद मरीदन लम यज़ल यखूद الرحمة حتى يجلس فإذا جلس يغتبس فيها एना बलमीन का ज़ियारत को फिकम गवानमा एना वाली रहमत के तेरे एना वशा का रहमत बे अदि فإذا جلس يغتبس فيها एना गातो का इशी दिचकम गवान मडको लाशी दिचकम गवान ए रहमत के तेरे एना गेमिगिंदा फिंगल कमिया गेमिदा
rahmatu biteregen agebigenda balime ziyarat kur abe to hadis ga save miha balime ga ziyarat kur mattaga gen nikon na hisabum peshme emburi rojo wajjo madan haddi ahas malaikatu ene rahmatu ge dua qurbane ni rahmatu maguta kenno to algomennaka ma bodukama kan nuwane miha ga ziyarat kullu menne mes allah tawfiq dil miha ge kam hasebe gedal embima hatta rasuriya rahmatu maguta algomenna malaikatu rahmatu mattaka he dua qurban mesa algomen fidal mere uttalani adkurwe dengana reges rahmatu bay makta abe to adi allah ge mi ismufulhu arrahman arrahim mi ismufulhu algomen dua qur'an bada be to adakan hada wa subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.